samla ka Nonghyllam West Khasi Hills kila dap daga jingkmen haba kila yo ya ka indoor stadium ka ba itynnat ka ba shongdor hendriu paulak tyngka. Ya ka ni ka stadium la plie paidbah Bah Lakmen Rymbui Chief Advisor ka sorkar Meghalaya ha ka arpa tarik Naiwieng. Ha ka ni ka sngi la donlang uba Pius Marweiñ MLA uba T.Lyngwa Deputy Commissioner ba Avin Warbah BADO ba uba G.D.Kharwanlang Supritendent of Police West Khasi Hills District. Mentagasi kepada keba aku pratrik menai bakadwe ada plie lemba kajing IA jong boleh ngirum lahang ne ban sakhi pendon burom ya kajing plie ya kaneka Indo Stadium kabalasna kerpan hapo kane Shnong Nonghyllam lemba kajing lamun ti jong lokal MLA ban kajing trelang ki Bosco Khamtam paidbah bakiwe pagipatmen baro tega jingkmen kalau ngi paidbah khamtam yo lokal le bat yaki bos sorkar baro gran tilang hagaban terbit biang ya kana hol khamtam gi song tilang jo paidbah bagi romba te construction of industrial and language and additional scale SWKHD Thymmai are held, including BADO department, government of Meghalaya, among Nonghyllam, and in the presence of Pius Marweiñ, T.Lyngwa, G.D.Kharwanlang, Warbah, and John Paul Hassan. Please, Sebab bilang merok, kesi sindon kumnehin ala pli, soba ban yadung baik siapa.